Pozdrav, dragi gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Laički rečeno. Ja sam Miloš Stevanović i gost u mojoj novoj epizodi podcasta danas je Aleksandar Prica, moj dobar prijatelj, on je doktorant na Filozofskom fakultetu i filoterapeut. U principu on tu ima još dosta toga da objasni što se tiče njegove specijalizacije i akademskog puta i obrazovanja, pa neću mnogo tu širiti priču s moje strane, već ću njemu dati priliku da on to sam uradi. Pozdrav Aleksandre, dobro mi došao. Hvala puno Zevse, hvala ti na pozivu pre svega za gostovanju, takođe hvala slušalcima na prisustvu. Pa da se predstavim, znači moje ime je Aleksandar Prica, ja sam doktorant na 3. godini doktorske studija filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Moja specijalnost generalno akademska je filozofija psihoanalize i kontinentalna filozofija manje više, ali ima ih više tu, ali da kažemo filozofija psihoanalize. Pored toga sam takođe filopraktičar, svoju edukaciju sam završio 2020. u Institutu za praktičnu humanistiku kod mentora Aleksandra Fatića i takođe sam trenutno na edukaciji iz interaktivne psihoanalize, druga godina edukacije u Institutu za filozofiju i interdisciplinarne nauke u Novom Sadu. Da, kao što rekoh, imao si ti tu dosta toga da kažeš i da dopuniš. Pa znaš kako, baš mi je drago što smo se konačno danas našli termin da snimimo. Imali smo tu jednu, nažalost, neuspelu epizodu letos. Moja greška je bila velika, amaterska i na to celodnevno snimanje mi je propalo zbog moje greške jer audio snimak nije bio zabeležen, opet amaterska greška s moje strane i baš mi je krivo i mislim da je bio veoma zanimljiv razgovor, ali eto sad imamo drugu priliku, tako da kažem neka druga sreća, jel? Koliko se ja sećam u našem prošlom razgovoru pokrili smo razne teme i ja uvek nekako volim da dam priliku gostu da on sam nekako opiše svoj taj akademski put. Sama tema neka opšta i glavna tema mog podcasta jeste kao laički rečeno i onda kao laički, ja kao dežurni laik ulazim u razne teme i imam milion jedno pitanje i podpitanje kako, zašto, gde i ko. Tako da bih tebi postavio to pitanje za početak naše diskusije i razgovora i podcasta. Postavio bih pitanje otkud ti na tom putu na kojem se danas nalaziš, kako si došao do toga i da budeš filoterapeut, da studiraš filozofiju uopšteno, kako je, da li si kao mali, da li je to što si danas ono što si želeo da budeš kad si bio mali, to jest da li je to, kad odrasteš, da li je to, to je bilo to neko početno pitanje da pokrenemo priču. Pa, moj put, da kažem, akademski i profesionalni je, bar meni jako zanimljiv, zato što je bio jako cirkularan. Moje, da kažem, prvo zanimanje koje me onako ozbiljnije zanimalo negdje krajem osnovne škole, mislim, izučemo rano detinjstvo gde sva deca žele da budu arheolozi, astronauti i slično, ali prvo ozbiljnije ko zanimanje koje sam ceo je da budem psiholog. Sad, psiholog, kako sam ja vidio, je filmski, da se uglavnom prikazuje freudovski pristup, znači psihoanaliza, kauč i sve. To je ono što mene privlačilo me istraživanje dubina ljudske psihe i slično. I ja sam se krenuo držao tako sna većinu srednje škole, dok negdje tako krajem 3. godine srednje škole zapravo nisam saznao kako zapravo izgleda učenje psihologije na univerzitetu i da se zapravo taj način filmske koje mi vidimo psihoanalitički, bar zvanično, univerzitetski, akademski, uopšte ne praktikuje, već su danas u modi uglavnom behavioralne teorije, znači, koje se zapravo najviše izučavaju na fakultetu, koje mene nisu toliko zanimaju što se ne bave toliko dubinama psihe, bave se ponašanjem. Nekako u to vreme sa mojim razočarenjem, da kažemo, u moje planove studije psihologije, sam u 4. godini dobio filozofiju koju se apsolutno zaljubljujem i tako odlučujem da upišem filozofiju kao fakultet.
na kome i držao sam da kažemo te strogo akademske filozofije većinu svojih studija, sve do ne kažemo nekih možda, ja mislim da je bila četvrta godina, posljednja godina fakulteta ili prva godina mastera, više se ne sjećam, kada igrom slučaja mi je jedna prijateljica bila volonter na takozvanom filokafeu, sam prvi put čuo za filoterapiju i filozofsku praksu. Pošto sam došao zbog nje na taj filokafe, čisto da je podržim, da je volontirala. I to mi se jako dopalo i onda sam nastavio da idem na te filokafe. U međuvremenu sam i ja sam postao moderator na tim filokafejima. Nakon nekog vremena sam i upisao edukaciju i tako sam završio kao filoterapeut. Da kažemo, to je bila prva prekretnica u mom profesionalnom izboru, pored, naravno, filozofije kao opšteg izbora. Ovo je kao moja prva specijalizacija. I onda zanimljivo dolazi druga moja specijalizacija negdje malo posle ove, možda godinu dana kasnije, sasvim slučajno čujem da u Novom Sadu postoji edukacija takozvane interaktivne psihoanalize, koja praktikuje spajanje, koja je interdisciplinarni pristup, koji zapravo spaja filozofiju i freudijansku psihoanalizu. I ja koji od detinjstva sam želeo da se bavim baš psihoanalizom, sam bio to je to. Sad malo morao sam da pozavršavam neke stvari na fakultetu, jer mi je to ipak bio prioritet, završim master studije i onda nakon što završim master studije, pre 2 godine krećem da se bavim i interaktivnom psihoanalizom, odnosno dodajem edukaciju tu, tako da eto, to je otprilike bio moj profesionalni put do sada. Pored toga, naravno, nastavio sam da se obrazujem uvek u akademskom toku, tako da sam trenutno opet na doktorskim studijama i saradnik u nastavi sam također na fakultetu. Zanimljivo. U principu, da li bi možda mogao, kad smo već spomenuli taj pojam filoterapija i filoterapeut, te pojmove, da li bi možda onda mogao da nam onako laički rečeno objasniš malo detaljnije šta je filoterapija, šta radi filoterapeut, spomenu si i filokafe, gde si prvi put došao u dodir sa tako nečim. Ja sam već čuo otprilike jedno objašnjenje ranije u prošlom razgovoru, međutim naši gledalci i slušalci nisu, pa ako bi mogao malo detaljnije o tome, pošto zvuči zanimljivo i zvuči zaista onako kao neka dobra ideja i dobar pristup i dobar princip na kojem se zasniva ta neka terapija i te neki pokušaj da se pomogne ljudima i tako dalje, ali ne bi ja tu sad više širio tu priču, već bi tebi predao loptu, prebacio bi loptu na tvoje polje, pa slobodno nastavi. Naravno. Pa ovako, da počnem prvo tog pojma filokafea, zato što je ceo pojam filoterapije zapravo nastao na neki način ti filokafea. Verovatno su slučajno se čuli za takozvani egzistencialistički kafe, koji je bio popularan u Francuskoj još posle Drugog svjetskog rata, 50. godine i slično, gde su se nalaze inicijalisti i raspravljaju o raznim egzistencijalnim životnim pitanjima uz kafu, neformalno. I da kažemo, tog pokreta su prvo u Francuskoj, pa zatim u Nemačkoj su nastali ti takozvani filokafeji, gde su ljudi dolazili na kafu i da bi raspravljali o nekim filozofskim problemima. Ali to se, da kažemo, proširilo i u nekom trenutku je dobilo opseg prave terapije. Opseg terapije je dobilo sad ne znam baš tačnu godinu, ali krajem 80-ih, početkom 90-ih se posebno popularizuju u Americi pod Lou Marinoffom, koji je, pretpostavljam, slušalci su možda čuli za onu knjigu Platona ne Prozak, autor te knjige, koji je zapravo osnovao to udruženje, takozvanu APU, odnosno Američku asocijaciju filozofskih praktičara. To je njegova ta ideja da osnuje praktičnu filozofiju ili filozofsku praksu, koja bi se bavila praktičnim upražnjavanjem filozofije. Odnosno, ta ideja je njegova bila da vrati filozofiju koja je već par vekova bila jako zatvoreno strogo u akademske krugove, da je vrati u javnost, da je vrati u ljude, da je nastala sa Sokratom u antici. I to je zapravo cijela ideja te, da kažemo, filozofske prakse. I nakon, da kažemo, one nastale, znači u Americi, filozofske prakse, pre svega nastale u Americi 90-ih. U Srbiju, da kažem, da stiže negde otprilike oko 2010. Mislim možda koju godinu ranije, ali da kažem 2010. pošto je okruglo, baš u okviru Instituta za praktičnu humanistiku i profesor Aleksandar Fatiček, kome je baš bio direktni mentor Lou Marinoff u Americi. Tako da on, da kažemo, donosi filozofsku praksu u Srbiju. Zanimljivo, znači u principu to je nešto relativno novo i relativno mlado kod nas, ako pričamo kod nas, u Srbiji barem. Šta sam to da kažem, da, znači u principu ti
prošli put smo pričali o tome i spomenuo si da se tu radi i o pojedinačnim, 1 na 1 opciji, ali i o grupnim, da ne kažem seansama, ali terapijama ili tim momentima, kako bi već to nazvali. Tako da, kako to izgleda onako na tom nekom praktičnom, svakodnevnom primeru kada počne ta neka filoterapija, to jest zasedanje u filokafeu, kako bi već nazvali, pa kad smo već na toj temi, kako to izgleda, kako izgleda filoterapija, plastično rečeno, konkretno? Ovako, filoterapija ili filozofsko savjetovanje, što je također sinonimno, je takozvana terapija za normalne, pod znacima navoda, odnosno terapija koja se ne bavi psihološkim poremećajima, već se bavi nekim problemima koje sasvim običan čovjek stiče u svakodnevnom životu. I obično mogli bi te probleme da podelimo u dve grupe. Jedna grupa su etički problemi, kada klijenti dolaze sa raznim etičkim nedoumicama, sa jedne strane nešto žele da učine, sa druge strane njihove vrednosti su u sukobu sa tim što žele da učine i onda pitaju nas da im pomognemo da taj problem razrešimo zajedno, da taj problem proanaliziramo zajedno i da nekako dođemo do nekog rješenja koje bi moglo da bude uglavnom kompromisno, možda čak i jednostrano u slučaju da je želja baš loša i da je ta vrednost baš loša, ali uglavnom su to u pitanju kompromisno rješenje između želje i vrednosti. To je znači sa jedne strane taj vrednosti aspekt filoterapije, sa druge strane možemo vidjeti značenski, odnosno da kažemo terminološki aspekt filoterapije su problemi u komunikaciji. To uglavnom najbolji primjer su uglavnom, da kažemo, partnerske terapije, partnerske sesije, da partneri dolaze, imaju neki problem u vezi koji se zapravo svodi na problem u komunikaciji, jednostavno neke pojmove drugačije shvataju, naprimjer drugačije shvataju ljubav, a ne shvataju sami ne shvataju da drugačije shvataju te pojmove i onda im uglavnom pomažemo da shvate na koji način jedno, na koji način drugo shvataju ljubav, da pokušaju da nađu zajednički jezik, kako bi se reklo. To je otprilike ta dva, znači vrednosno i terminološki aspekt su dva glavna aspekta pojedinačne individualne filoterapije. Sad, pitao si me šta je zapravo filokafe. Filokafe bi na neki način moglo da se poistoveti sa grupnom terapijom. Na koji je to način? Kao što smo rekli da ovdje imamo u terminološki vrednostni aspekt, za svaki filokafe mi određujemo određenu temu, na primjer sreća, vrednost, neki opšti termin o kome ćemo diskutovati narednih 2 ili 3 sata, zajedno sa, naravno, publikom koja je došla na kafu i da bi pričali sa nama. I u tom slučaju mi ih zapravo vodimo kroz analizu tog nekog pojma ili te neke vrednosti, mi debatujemo sa njima i pokušamo da nađemo neku zajedničku definiciju za taj pojam, neko zajedničko objašnjenje, nešto oko čega ćemo se složiti. Naravno, ne uspijemo svaki put da se svi složimo oko toga, ali ja se bar nadam da svaki put naši polaznici odu kući sa malo jasnijim shvatanjem tog pojma oko koga su došli da raspravljaju. Tako da to je otprilike grupna terapija, mogli bi je nazvati. Ali to zvuči zanimljivo u principu, ali znači radi se o nečemu što je u svojoj suštini i srži interaktivno donekle, znači rekao si da postoji taj segment toga gde kao imate temu, pa kao imate grupu opet i otvarate diskusiju i ne znam, verovatno sad ti ili ko je već tu sa tobom, otvarate tu temu i onda jednostavno predstavljate problematiku teme, srž teme i onda u saradnji, u dijalogu sa, da kažemo, gostima filokafea, dolazite do neke poente ili do neke srži, do neke misli koja se provlači kroz tu neku tematiku. Tako bi, u principu, da ne kažem, tako bi plastično izgledalo, onako, čisto da pokušam da malo približim nekome koji je laik, ko nema predstavu kako to izgleda zaista. Ne, razumijem. Daću primjer, evo. Samo da objasnim, znači, ovo je primjer kako mi u Institutu za pravičnu humanistiku držimo filokafe. Kako izgleda filokafe može dosta da se razlikuje od filozofa do filozofa koji drži taj filokafe. Ali evo, kako izgleda filokafe na koje sam moderirao. Znači, mi imamo neki, da kažemo, problem, neko pitanje kojima se bavimo, mi pre toga pripremimo neke određene materijale za naše slušalce, neke određene tekstiće koje su onako ilustrativne, određena pitanja o kojoj treba da debatujemo. I onda mi deo tog materijala uvijek podelimo na početku filokafeja, prvo slušalce podelimo u grupe, zavisno koliko ljudi je došlo
idealno bi bilo da imamo 3 do 4 grupe, znači to je otprilike 10 do 20 ljudi onako idealno za rad. Preko je stvarno ume da bude previše haotično, ali tako, znači između 10 i 20 ljudi je idealno za rad Filo kafea, znači koje podelimo u 3-4 grupe koje onda međusobno raspravljaju o tim pitanjima, neke da kažemo 15 minuta međusobno, bez našeg mešanja, mi smo tu samo ono da pomognemo kao vodiči ako nekome zatreba, ali ti prvi 50 minuta prođe bez naše mešanja, a zatim uzimamo da te grupe međusobno zajedno sa nama, svi zajedno debatujemo o tim pitanjima. Neki predstavnik te grupe koje oni sami izaberu izloži kako su oni, do kojih su oni zaključaka došli o tom pitanju za tih 15 minuta i onda mi raspravljamo o tim zaključcima. Naravno, svako uvek mora se javi da kaže svoje mišljenje. Sa druge strane, ako imamo anksioznih ljudi među slušalcima, niko nije dužan da se javi da kaže svoje mišljenje takođe. Aha, ne postoji pritisak. Ne postoji pritisak nikakav. Upravo je znači sve na potpuno slobodnom izboru. Super. Pa dobro, vidi, jako zanimljivo zvuči, u principu, eventualno kada budem u Srbiji, kada budete imali te neke Filo kafea otvorene, voleo bi da prisustujem pa da vidim kako to izgleda na nekom, da steknem tu neku lično iskustvo i da to doživim. Baš zvuči zanimljivo. Zanima me, što se tiče tog aspekta naučnog pristupa filoterapiji. Kako vi to kao filoterapeuti, kao naučnici, kako vi pristupate tome zaštiti podataka klijenata, to jest gosta Filo kafea? Kako vi vidite to i kako se bavite obradom podataka? Da li postoji transkript svake te sesije u Filo kafeu i kako vi to analizirate? Izvinjam se. Pa me zanima malo i taj aspekt te cele priče, kako vi to vidite, kako se vi time bavite? Da, razumem. Pa, što se tiče privatnih podataka, u slučaju Filo kafea zapravo nema toliko mnogo privatnih podataka, zato što se uglavnom bavimo nekim apstraktnim pojmovima, analizom apstraktnih pojmova. Zaštita individualnih podataka je najbitnije u individualnoj terapiji, da klijenti dolaze sa svojim individualnim problemima. Ako dolazi do rasprava o individualnim problemima na Filo kafeima, to ne bi trebalo da se dešava. Zato što je to grupna terapija koja treba da se bavimo nekim opštim pojmovima, ne individualnim. Tako da to uglavnom, mada postoje ljudi koji dolaze, koji pokušaju onako da direluju priču na svoj problem, zato i služe moderatori da to seku korenu i vraćaju na zapravo glavnu temu. Zato što to nije problem raspravljati o tome sa njima, ali nije stvar u tome raspravljati 30 ljudi o individualnom problemom, zato što je vreme prilično ograničeno i onda nije baš određena prilika. Uglavnom, takvim ljudima koji imaju želju da se iskažu svoj individualni problem, preporučujemo upravo da dođu na individualno savjetovanje, da ćemo se onda pozabaviti isključivo njihovim individualnim problemom. To je u principu jedan profesionalan pristup koji je onako sveobuhvatan, znači u principu postoji ta grupna priča gde se priča o opštim konceptima, idejama, mislima, ali takođe imate taj pojedinačni pristup gde možete nekim ličnim aspektima, problemima da se posvetite, što je zvuči sasvim onako profesionalno i zanimljivo. Kao što sam rekao ranije, u principu delo mi skroz zanimljivo, voleo bi da isprobam taj grupni aspekt priče, ta neka debatni, diskusijani moment mi se jako dopada. Tako da u principu ne znam, što se tiče same filoterapije, ne znam da li bi želeo možda još nešto da dopuniš, to ja nisam pitao, jer bih voleo malo da pričamo i onako laički rečeno uopšteno o filozofiji, o nekim tvojim interesovanja i mojim interesovanjima što se same filozofije tiče. Pa ako bi želeo nešto da dodaš što se same filoterapije tiče i puta ka postajanju filoterapeuta, slobodno dodaj, tako da ne znam konkretno koji je put koji jedan filoterapeut mora prođe da bi postao filoterapeut, tehnički aspekti priče, koliko godina studiranja, kontakti neki u principu što se tiče pitanja, sad ne znam tu koje adrese mogu da postave koje je zainteresovan pitanje ili nedoumice, tako da slobodno, mislim, u svojim rečima, to laički rečeno nam predstavi kako to može.
Sad, edukacijom za filoterapeuta znači mogu da se bave i ljudi koji nisu filozofi. Uglavnom je poželjno da bude sa društvenih nauka, ali opet ni to nije nužno. Uglavnom, edukacija traje, sad ima više, da kažemo, različitih kurseva u okviru za filoterapeutsku sertifikat. Glavni koji se naziva integrativnom psihoterapijom, traje 4 godine edukacija. U pitanju je 1 na 1 edukacija, znači mentor učenik tipa, gde učenik sam prelazi neku literaturu koju mu profesor Patir zadaje i onda se nalazi sa njim uglavnom, mislim, 1 u 2 nedelje, mada to uglavnom se dogovorite sa profesorom, da prelazite zanovo tu literaturu. Znači, u pitanju je taj 1 na 1 odnos. I edukacija traje, kao što sam rekao, 4 godine, a osim te edukacije koja je glavna, postoje i neke manje kursevi, da kažemo, koji su otprilike, mislim, 6 meseci, koji pokrivaju određene pristupe. Imamo pristup za sokratovski dijalog, pristup za Wigeshenovu lingvističku metodu, znači jezičku igru, isto 6 meseci. I mislim da je sad ubačeno, postoje mislim još 2 kursa koji su skoro ubačeni, ako ne grešim, baš koji se bave narcizmom i borderlineom, jedan, baš onako specifičan, i drugi koji se bavi HR-ingom, znači filoterapija u korporativnom okruženju. Što se tiče kontakata, najbolje da ostavimo, u samom klipu ću ja dati linkove za sajt Instituta za praćnu humanistiku, kao i za e-mail adresu na kojoj možete da se obratite sa bilo kakvom pitanju u principu, ostavit ćemo naravno u opisu videa, biće ostavljeni svi kontakti i sve moguće dopune što se tiče svega što smo rekli, što želimo da kažemo, ali hteo sam samo jedno podpitanje tu da napravim. Ako pričamo o lokacijama gde mogu ti kursevi da se obave, pričamo u Beogradu, u Novom Sadu, institucijama kojim? Uživo je u Beogradu, to sam siguran, a mislim da su posle korone, sad nisam 100% siguran, mislim da su po korone ubacili za većinu tih kurseva da postoji i online mogućnost, znači za ljude koji su van Beograda. To bi bio taj neki, da kažemo, zaokružena priča što se tiče neki pitanja koje sam imao za filoterapiju i posao filoterapeuta, pa bih hteo da pređem na tu neku malo opštiju priču o filozofiji. Prošli put smo se baš raspričali i pričali onako naširoko o filozofiji, što mi je baš me učinilo srećem i skroz mi bilo zanimljivo. Pa bi onako voleo da vratim priču na neki apsolutni početak, čisto u nekim opštim crtama, onako iz tvog ugla, ono kao šta je filozofija, zbog čega je ona bitna, ono kao back to the basics, laički rečeno, šta je filozofija? Šta bi ti nama rekao? Pa filozofija bi najlakše mogla da se definiše kao disciplina mišljenja. Znači, ili nauka koja se bavi mišljenjem. To je onako najšira moguća definicija. Kao što znamo, iz filozofije je zapravo prva disciplina mišljenja koja je nastala, iz koje su se nakon toga diferencirale sve moguće nauke. Sad, naprimjer, fizika i prirodne nauke su uglavnom diferencirane oko 16. veka, psihologija oko 19. veka, ali ona je bila zapravo prvi način da ljudi odgovaraju na pitanja koje ih muče. Na pitanja koje ih muče na sve moguće, da kažemo, odgovore. Uglavnom, filozofiju ovako kao nauku možemo zapravo podeliti na 3 discipline, 3 paradigme po mišljenju nekih autora. Prvi je, da kažem, ta ontološka paradigma koja se bavila svetom. Šta je svet, šta čini svet, šta je neka stvar. Druga paradigma, i to je, na primjer, ona paradigma koja postoji od antike pa nadalje. Druga, na primjer, Aristotel, Platon i slično. Druga paradigma bi bila mentalistička paradigma koja je počinje od 16. veka sa Descartesom. To je pitanje koje se više ne bavi svetom nego subjektom, samim čovekom, i uglavnom se bavi znanjem, pitanjem šta čovjek može da zna. I sad, u 20. veku, zajedno sa Wittgensteinom i raznim hermeneutičkim autorima poput Gadamera u drugoj kontinentalnoj struji, imamo pitanje zapravo šta je značenje, šta jezik znači, i to je filozofija koja se uglavnom bavi jezikom. I to bi, kažemo, bila onako najgrublja podjela predmeta filozofije. Pored toga imamo i etiku i estetiku, još gomila različitih smerova koja ne pripada ovako čistoj paradigmi. Hteo bi da vratimo tu priču
da se osvrnemo samo na te neke, na to neko antičko doba, jer opet na tu evropsku perspektivu i na tu evropsku priču, jer ono, kao što sam rekao već, svestan sam da postoji ta neka cela istočna priča, to je kineska, ono, Lao Tse, Konfučije i tako dalje, i što se istorije filozofije tiče, i nije filozofija bila samo u Evropi i u Grčkoj, ali bih baš voleo malo se osvrnemo samo na to neku, da ne kažem, da ne goholim mnogo, ali to sveto trojstvo, naravno znam da postoje tu i brojni drugi veoma bitni grčki filozofi, ono, Diogen, Anaks, kako se zove, Anaksagor, Anaksimen, ima ih više. Da, ima ih više sa Anaks, da. Znam, svestan sam Tales ili ne, prvi, kako se zove, da. Yes, Tales. Znači, upoznat sam, i svi su oni nekako tu razvijeli tu filozofsku misl i tu nit, ali nekako bih volio da se osvrnemo na trojicu najznačajnijih, najpoznatijih i ja bih rekao i sve prisutnih u nekoj toj popularnoj kulturi, znači pričamo o Sokratu, Platonu, Aristotelu, jer su nekako oni iz tog nekog laičkog ugla i pogleda, koliko ja razumem, oblikovali veliki broj naknadnih mislioci filozofa, što kroz onaj hegelovski pristup, teza, antiteza, sinteza, što kroz odbacivanje tih nekih misli, pa bi voleo tebe kao neko ko je filozof i kao neko ko ima pogled iz 2023. godine u trenutku snimanja ovog podcasta, kako ti vidiš, kako ti doživljaš, kakav je tvoj doživlje bio u trenutku kad si se susreo sa njihovim idejama, sa njihovim, da ne kažem, zapisima, jer pošto tu postoje različite istorijski pristupi tom analizi i svi ti zapisi, pa i tu raznih ideja, pa kako bi ti nama onako bogohulno, da kažem, sumirao tu, znam da ne postoji način da se ukratko i na brzinu sumiraju njih trojica, ali voleo bi da ti dam taj lak zadatak da probaš. Pa ovako, ono po čega su njih trojica toliko značajni u istoriji filozofije, zato što su oni predstavljali zapravo, pre svega prekrili su u etici. Zato što prethodni filozofi, oni takozvani presokratovci koje si ti malo pre spomenuo, njih čine Talas, Anaksimen, Anaksagora, Heraklit, Parmenid i Demokrit. Svi oni su se zapravo bavili takozvanom filozofijom prirode. Oni su se bavili onom što je danas fizika. Mislim, to je bilo da nije baš bilo na naučni način, oni samo na nivou čite spekulacije, ali su uglavnom se bavili proučavanjem prirode, pokušali da nađemo tog takozvanog arhea, odnosno materije koja je kao u osnovi celog sveta. Znači oni su se bavili više proučavanjem sveta, nisu se bavili nijednom etikom. I to je zapravo prekritica Sokrata. U vremena Sokrata, osim Sokrata, bila je još jedna grupica filozofa koji su se zvali ozloglašeni sofisti. Šta su sofisti radili? Sofisti su zapravo bili etički savjetnici. Oni su učili ljude vrlini, ali nisu, ono što su oni smatrali učenje vrline su uglavnom neki praktični savjeti šta treba da radiš, šta ne treba da radiš, da bi tipa vladao ili pobedio u diskusiji. Onako praktični savjeti bez neke, da kažemo, moralne potke iza, znači samo praksa čista. Tu je Sokrat malo, da kažemo, odstupio od sofista, u tome što je on, za razliku od sofista, on je tragao za tom univerzalnom vrenošću, znači za univerzalnim vrlinama, šta je dobro, šta je mudro, šta je pravda, šta je hrabrost, šta je... Znači on je pokušao da definiše opšte pojmove, vrednostne pojmove, tako što im daje neke univerzalne definicije. To je ono čime se on razlikuje i od ovih prethodnih pre Sokratovi koji su bavili fizikom, rudimentarnom fizikom, i od ovih sofista koji su samo bavili praktičnim savjetima bez toga da pokušaju nešto univerzalno da kažu o vrlinama. Znači tu je glavna prekritica koju je napravio Sokrat i posle njega su to nastavili Platon i Aristotel. Ono, svako njih ima svoju metafizičku teoriju, ali u to ne želimo da ulazimo sada u ovako malo vremena. Znači, njihova etika je tu ključna i tu su znači bili Sokrat, Platon i Aristotel i onda posle njih ono što isto značajno je 3 školice koje su osim platonizma i aristotelinizma nastale, da kažemo, iz toga, takozvane helenističke filozofije. To bi bile epikurici, stoici i neoplatonici, naprimjer. Ima i skeptici, ali skeptici su malo čuna vrsta, njih neću ovde da ubrajam.
koji su isto bavili tim da kažemo kako voditi takozvani well-being, kako voditi dobar život, kako doživjeti dobrobit. Znači oni su se bavili tom etičkom pričom, a cela ta etička priča je zapravo počela od Sokrata. Pre Sokrata nismo imali zapravo tu etičku priču. Znači to je bila ta prekretnica zašto su njih trojica toliko bitni. Naprimjer za Hegela su bitnije za Platonov svet ideje, ali to je već više metafizika, manje etika, ali ono što je ovde bitno je baš ta etička okosnica. Znači u principu da, kao što si spomenuo, nema potrebe da se tu preterano veliku pažnju sad posvetimo u podcastu njihovom odnosu prema metafizici, ali ono što bih volao jeste da naglasimo kod ajde, možemo pojedinačno, kod Sokrata, tu je jedna od možda najbitnijih stvari, kažemo, Sokratovi dijalozi, jel? Znači taj način diskusiji, pristup njegov diskusiji i važnosti, tu opet ta neka od tema koju želim da pokrenem i u podcastu jeste ta neki sloboda govora i srž sloboda govora i misli i pa se on time bavio onako na jedan svoj originalan način. Mislim, opet ajde možemo da kažemo da onako, koliko ja sad tu shvatam i koliko sam ja tu uspio da zaključim, da i samo pitanje, postojanje Sokrata i zapisa, pošto on nije pisao svoje misli, nije pravio svoje zapise, mi danas imamo pristup Sokratovim idejama putem Platonovih ovih drama i zapisa, ali tako? Ili je to tačno, tako nešto, ili? Ovako. Kako se razume? Sve tome što Sokrat sam po sebi je zapravo verovao samo u živu reč. On nije pisao, on bio je protiv zapravo dopisivanja, ali onaj koji je pisao te dijaloge je Platon, znači njegov glavni učenik, on je zapisivao te dijaloge. Sad, to je pitanje uvek koliko su ti dijalozi verni, odnosno koliko se sam Platon učitava u lik Sokrata. I zato postoji, na primjer, podela na ranog, srednjeg i pozdog Sokrata. Rani Sokrat je, na primjer, Sokrat iz odbrane Sokratove, onog dijaloga, iz još nekih kraćih dijaloga, tipe Eutifron, iako još, mislim da je Hipija manje, nije ni bitno, znači da kažemo, ti rani dijalozi su ono što se smatra da je verni Sokrat kakav je bio. Već od srednjih dijaloga, da je glavna, najčuveniji Platonov dijalog država, je zapravo više nije Sokrat, već je Platon. Platon koji sopstvene ideje propagira kroz Sokratova usta i tu možemo razlikovati upravo taj svet ideja koji sam spomenuo. Tamo da vidimo da počinje sad Sokrat priča o nekom onostranom svetu ideja i slično, to je Platon. To kod originalnog Sokrata nije postojalo. Znači Sokrat se baš bavio samo praksom, on nije imao metafizičke teorije u pozadini. Tamo da krećemo da se bavimo metafizikom, to već Platon govori kroz Sokratovu usta. Znači, ali da, to se dobro, da. U principu to, znači, to nešto što sam uspio da zapamtim i da mi ostane veoma zanimljivo, ta cela priča gde Platon u suštini koristi Sokrata kao svog karaktera u svom literarnom, književnom izražavanju, ako može tako se izrazimo, znači da je on jednostavno neki glasnogovornik nečega, jel, tako dalje. U principu sam Platon, ono što je, možemo da kažemo, onako kao laicima, neke od tih zanimljivosti, spomenuo si već delo Država, znači gde on predstavlja svoje, da ne kažemo, utopijsku viziju idealne države, i takođe bih voleo onu čuvenu Platonovu pećinu, da kažemo nešto o njoj, ako možeš nešto iz tvog Google-a o te dve stvari. Čuvena Platonova pećina, to je senke, i o samom delu Država, koje je monumentalno i ostalo zabeleženo. Pa kako se to danas posmatra iz 2023. U toku tvojih studija, kako ste vi to analizirali i videli? Ovako, krenemo od same Platonove države, znači Platonova država zapravo ima dvostruk zadatak. S jedne strane ima zadatak da prikaže tu idealnu državu kako bi trebala da funkcioniše po Platonovom mišljenju, ali sa druge strane, cela ta priča o državi zapravo služi Platonu kao analogija da objasni kako treba da izgleda savršeno usklađena duša, odnosno savršeno usklađena psiha. Kao što imamo po Platonovoj podeli psihe, podelu na požudni,
deo, znači to su danas bio to nagonski deo, na timos, odnosno to se prevodi kao strastveni deo, to su nekako više strasti, više časne strasti, to su na primjer ambicija, jutnja, znači nisu samo ono glad, žeč, to su apetiti, nagoni, već ti kažu kao više strasti, više osjećanja, to bi znači bile timos. I treći je onaj koji bi trebao da vlada sa ova dva dela, to je razum. I kad razum vlada ovim dvema, mi dolazimo do harmonije i duša je harmonična. I sad da bi to Platon objasnio, on uzima, da kažemo, veći uzorak i uzima uzorak države. Kao što je duša podeljena na tri dela, tako po njegovom mišljenju treba i sama država da bude podeljena na tri dela, na proizvođače, one koji proizvode i kojih je najviše, koji znači bave uglavnom proizvođačkim radinostima i kojih je glavni duše ta požuda, onda na čuvare ratnike, koji glavni deo duše je timos, to je ta strast, ta volja, znači to su ratnici i vojnici koji brane državu i onda on naravno, pošto je filozof, uzima za najviši stepen države su, da kazani, čuvari mudraci, odnosno filozofi. I to oni zapravo su otelotvorenje tog razuma. I onda kad mi imamo taj kao razum koji vlada državom, mi imamo pravdu u državi. Na sličan način kad imamo razum koji vlada ovim dvema delama duša, mi imamo dušu koja je pravedna. Znači, ta priča sa državom je zapravo služila kao analogija da on objasni psihu. On je baš stavio taj akcent koliko su čovjekova unutrašnost i čovjekova spoljašnost zapravo ne raskideve. To je cijela ta ideja koja je još starija, još od sama Platona, javlja se i u predsokratovcima, javlja se i u istočnoj filozofiji također. To je ta ideja da je čovjek mikrokosmos, da je mikrokosmos i makrokosmos su zapravo ujedinjeni, čovjek u unutrašnost i spoljašnost. Zanimljivo, da. Za Platonovu pećinu, veoma zanimljivo. Da, Platonovu pećinu. Pa Platonova pećina, mislim, nema toliko da kažemo tumačenja, ona ima, znači to je to glavno tumačenje, to je jedna priča koju on daje da bi ukazao na četiri podele znanja po njegovom nivou, po Platonu. Znači on imamo pećinu i ljude koji su okovani u toj pećini, okovani su u toj pećini tako da ne mogu da okrenu vrat, znači samo gledaju na jednom, da kažemo, u jednom pravcu, na jedan zid, gde zapravo stražari koji ih čuvaju, koji prolaze njima iza leđa tako da ih ne vide, nose neke razne lutke na štapu, razne oprise i tako da zatvorenici vide samo te oprise i te senke zapravo proglašavaju stvarnošću jer samo njih vide. Sad, ako neko pobegne iz te pećine, da hipotetički, i uspe da izađe iz pećine, koja je podzemna, i da iđe znači, na vrh u stvarni svet, gde pošto je sunce previše jako, on neće moći direktno gleda u sunce, već će gledati u obrisu u vodi. Tek posle nekog vremena on će moći iz tih obrisa u vodi, kad se navike na svetlost, da zapravo pogleda samo sunce i da shvati realnost. To je zapravo priča koja je analogija do ta četiri nivoa, da kažemo, znanja, zato što on sam deli znanja na dva stepena. Dva stepena koje se nalaze u ovoj, da kažemo, čulnoj realnosti. Tu imamo obrise, znači imamo senke, to su ti obrisi, i imamo fizičke predmete. To su, znači, u ovome, to su doksa, to su verovanja, znači to su i pisces, to su te senke. Sada, to je u čulnoj realnosti. Ali osim te čulne realnosti, kao što sam već spomenuo, Platon razlikuje i taj svet ideje. Svet ideje koje čine ideje i koje čini vrhovna ideja dobra, po prvom mišlju. To je vrši ulogu Boga, slično, nećemo dolaziti u komplikacije, odnosno to je ideja dobra. I sada, čovek kada prvo posmatra taj, da kažemo, čulni svet, ali ako shvati da je taj čulni svet samo iluzija, on će zapravo da pređe u taj transcendentni svet, sveta ideja, da prvo posmatra pojedinačne ideje i onda kad se navikne, moći će zapravo da shvati samu tu vrhovnu ideju dobra. To je ono sunce u onoj analogiji. Tako da zapravo cela ta priča služi kao analogija da pokaže te vrste znanja, ali danas se Platonova pećina koriste u raznim drugim, da kažemo, kontekstima lažnih informacija, ali uglavnom imamo znači taj kontekst neke informacije koje su lažne, koje su iluzije i nečega što je realno. Ne mora da bude to sad imanentno i transcendentno,
nego zapravo uvijek se stavlja akcija znači, na onim idejama koje su lažne i u kojima mi živimo ovako dok nismo refleksivno nastrojeni prema njima i one koje kasnije refleksijom zapravo dolazimo do istine, do pravog znanja. Zanimljivo. Samo bih tu, kad si spomenuo kako danas tumačimo i kako danas vidimo ideju Platonove pećine i tih senki, i tigre senki, rekao si da danas to uglavnom tumačimo kroz tu neku prizmu, kroz tu neku perspektivu, da kažem, lažnih ideja, lažnih vesti i tako dalje, pa tu ima i određeni broj, koliko ja znam, tih filozofa koji su to predstavili kroz neke svoje zapise, pa su koristili sam primer Platonove pećine, da li Baudrillard ili kako se već čitao, znači ona ideja, kako on to kaže, nekom, zaboravio sam, nije Matrix, simulakrum, baš ta, znači simulacija i simulakrum gde ne znamo već šta je simulacije, jel, kao pa ne znamo šta je stvarno i tako dalje. Da, to je zapravo, to je baš apsolutno savremeno viđenje Platonove pećine koje je jako... Samo mi je sinula ideja, pa sam želeo da... Koje zapravo jeste dobro osvojenuti, koje je jako, da kažemo, popularno danas i treba da bude popularno, to je znači razlikovanje hiperrealnosti. Ta hiperrealnost, to je isto Baudrillardov termin, to je ta virtualna realnost. Znači, to je ta simulacija u kojoj mi ne razlikujemo pravu fizičku stvarnost. I tu se onda koristi ta analogija Platonove pećine, da mi kada smo u virtualnoj realnosti, mi se zapravo nalazimo u tom carstvu senki, zato što uvijek neko može da vlada tom carstvu senki i da nama daje iluzije koje mi proglašamo stvarnošću, jer virtualna realnost je upravo podložna tome. Da, pa mislim, virtualna realnost, ali kad pogledaš, ok, najplastičniji, najlakše je opisati kroz taj termin neka virtualna realnost, ali kad pogledaš onako malo šire, mi svi tu imamo priliku da gledamo i televiziju i to je sve pripremljeno, izvinjam se, sav sadržaj je pripremljen nama kroz opet neku perspektivu, kroz opet neku produkciju, kroz opet neku filozofiju, znači neko je protumačio nešto, pa odlučio nama da servira. I u tom kontekstu meni je to, i ideologiju i opet i prodaju direktnu i marketing i šminka i sve to nekako pravi te slojeve. U tom smislu meni je to poređenje sa tom Platonovom pećinom veoma logično i onako kao baš mi kliknulo kad sam prvi put čuo za Baudrillarda i svu tu njegovu filozofiju i njegove ideje, gde baš mi ono kao aha, moment sam imao i baš sam ono kao to povezao. Ali da završimo priču sa antičkim tim svetim trojstvom i onda, znači, nakon Platona i njegovih ideja imamo i Aristotela koji je opet bio učenik Platonove, tako? I iz njegovih, kako se ja sećam, znači imamo kao, kako se zove, Aristotelov, ja ne mogu setim sad, znači, blokirao sam, ali u principu imamo Aristotelove, ne mogu setim nađem reč, ali znači, ako bi mogao da nam predstaviš zašto nam je Aristotel bitan i zašto je on toliko, osim što je bio naslednik škole i učenik Platona i zašto nam je bitan Aristotel nama kao kao osobama koje žive u Evropi i koje onako žive tu filozofiju i okruženi su njom. Zašto je Aristotel? Aristotel je bitan zato što, ako vidimo, Platon je zapravo nešto što bi se nazvalo protoracionalistom. Znači, on stavlja akcent upravo na te onostrane Bože svetove, na metafiziku. Aristotel koji njegov učenik je empirist. Zapravo išao je kontra i on je bio baš empirista. On je prvom osobom koji je zapravo napravio neki sistem nauka, znači neki sistem znanja. On se bavio zoologijom i biologijom i mislim, sve je to u rudimentarnom obliku, naravno, u poređu se danas i uglavnom je danas sve to netačno, ali prvi koji je to sistematizovao, to je njegov značaj. Ono što je isto značaja njegova metafizika, njegova 4 takozvana uzroka, znači imamo po njemu, svaka stvar može se smatra da ima 4 uzroka. Ima materijalni uzrok, to je građa koja je sačinjena, ima eficijentni uzrok, to je ono što je pokrenulo ili ono što je, da kažemo, direktno uzrokovalo, to bi se danas smatralo naučnim uzrokom, eficijentni uzrok. Ima
kao za formalis, ima neku formu, neki oblik. Tu su bile one Platonove ideje, ali više nisu više onostrane, već se nalaze u okviru same stvari kao neka njena forma, inherentna. I četvrto, koje je uglavnom, da kažemo, teološko i bilo je popularno kasnije, vraću se na to, to je bilo kao za finalis. To su neke svrhe. Svaka stvar zapravo ima neku svrhu koju napred data zbog koje postoji. I sada, da. I to je zapravo uticalo jako posle na hrišćanstvo. Uticali su i Platon i Aristotel. Platon zato što je dao tu transcendentalnu metafiziku, njegova krem ideja dobra je posle jako uticala na hrišćansku ideju Boga preko neoplatonizma. A sa druge strane, Aristotel s ova 4 uzroka je takođe uticao jako na hrišćanstvo. I tu je, da kažemo, njihov uticaj metafizički na zapadnu civilizaciju, a Aristotelov uticaj etički je u tome, on je dao ono čuveno učenje koje se i danas laički spominje često, je zapravo učenje o zlatoj sredini. O tome da mi moramo težiti uvek u našem delanju nekoj sredini između neka dva ekstrema. Da uvek budemo umereni. To je bilo to njegovo učenje koje danas živi u raznim oblicima. A u principu, znači, ako možemo opet onako bogohulno laički rečeno da sumiramo tu neku misao i srž Aristotela, znači on je, kao što smo rekli, bio empirista, on je neko ko je trudio se da pogleda stvari kakve jesu i da iz onoga što je oko njega da analizira i da stvori neko znanje koje jeste tako kako jeste i da ga predstavi. Znači, i u tom smislu on je predstavljao neku vrstu suprotnosti, neku vrstu druge strane novčića, da ne kažem tako, u odnosu na Platona. I opet bi se onako osvrnuo na onu priču, ono kao Hegelovski, ono, teza, antiteza, sinteza, pa bih postavio to jedno pitanje. Ok, mi smo, spomenuo si samo, imamo te neke škole koje su nakon njih trojice, znači imamo epikurijsku školu, imamo stoike, i rekao si da imamo tu i skeptike koje ne moramo da nešto mnogo, ali su veoma zanimljivi bili kad pogledaš ti skeptici u tom njihovom pogledu i načinu koliko su zapravo brutalno bili skeptični, ali rekli smo da su epikurijska škola i stoici, šta si pored skeptika? Skeptike neoplatonovče. Znači u principu, ali sve te naredne škole i sva ta učenja tih tog svetog trojstva antičke Grčke su umnogome oblikovali Evropu kakva je bila ne kažem u narednim stotinama godina pa i milenijumima, pa bih voleo onako da nađeš neku tačku gde možemo da nastavimo u tom nekom smislu. Ne bih ulazio preterano u samu tematiku celo hiljade godina filozofije, to neko, znači znam, naravno tu postoje i Sveti Anselm i Toma Akvinski, ne znam kako se prevodi, sad to prevodim pogrešno ili ne znam kako se kod nas prevodi, ali Thomas Aquinas, Saint Anselm i imamo ogroman broj mislioca i sve to oblikovalo nekako naravno na kraju i danas na naše moderno doba, ali bih voleo da dođemo do tog nekog perioda, kao što si već spomenuo ranije u podcastu, da dođemo malo da ubrzamo 2000 godina i da dođemo do nekog perioda, znači kažemo gde dobijamo te neke modernije tokove misli, ne suštinski samo hrišćanski, pošto i koliko ja razumem bar laički, sama filozofija je dosta bila oblikovana opet u tom evropskom kontekstu u kojem se mi nalazimo, tom hrišćanskom filozofijom, hrišćanskom teologijom i hrišćanskom mišlju. Ako možeš ukratko da nekako sumiraš par crta tih, kažemo, koliko je bilo bitno i koliko je oblikovalo zapravo i društvo i kulturu i sve to, ta hrišćanska teologija i filozofija, i da onda nekako dođemo do te neke priče približavanje i modernom dobu kroz i Dekarta i Spinozu i kako se zove britanski Francis Bacon
Da, naravno, Francis Bacon pa Locke Hume, naravno, i da idemo dalje ka tom nekom. I opet, ali i tu ima neki stvari gde se te neke ideje iz antike opet prepliću i opet dolazi do neke teze, antiteze, sinteze. I opet imamo, i voleo bih da obratimo pažnju malo na same škole mišljenja i opet smo u ranijem onom prošlom neuspeloj epizodi smo pričali i o školama, znači da imamo tu kao kontinentalnu, imamo anglosaksonsku, pa ja sam negde našao i slušao i čitao da dosta tu opet imamo i te suprotnosti kao što su Platon i Aristotel imali, znači u tom smislu da su jedni empiristi, jedni su racionalisti, pa da se to i preslikava i na donekle na tu filozofiju kontinentalnu anglosaksonsku. Ja sam ovde rekao svašta nešto i svakako kao neko ko je ovde da bude stručnjak u ovoj epizodi, ti nastavi kako misliš da je prikladno, pa izvoli. Ok, pa da sam stavio, znači, posle antike, pa da, hrišćanstvo nije toliko značajno, mislim, s jedne strane jeste značajno, s druge strane nije značajno, jer nije se nešto prethodno razvijale filozofske ideje, nego koliko su je produbljivale, znači produbljivale su se u tom, da kažemo, hrišćanskom kontekstu, uglavnom te Aristotelove i Platonove ideje. I tu su uglavnom bile te debate takozvane skolastike, jer su ti autori, kada da su uglavnom školovanje svodila u tim crkvama i manastirima na prepisivanja, i oni kad su prepisivali te antičke spise, oni su pisali svoje komentare o prilike na te teorije i tako se vodila filozofska debata. I to su uglavnom bile metafizičke debate i logičke debate. Logika se razvijala prilično u to vreme. Takođe, osim u Evropu takođe dolazi uticaj sa istoka, muslimani su prilično sačuvali neke Platonove i Aristotelove dijaloge, koji su onda došli, da, Avicena i slično. Ima ih, da. I onda, ono što je značajno, što je prekritica koja se spomenuo je Descartes. Znači, Descartes stavlja, da kažemo, akcenat nije više na Bogu, na spojašnjem svetu, na ontologiji, metafizici, nego je na subjektu, na saznanju. I tu onda dolazi taj sukob između empirista i racionalista. Racionalisti bi bili glavni Descartes, Spinoza i Leibniz, oni su zapravo verovali da je za saznanje ključan racio, da je razum ključan na saznanje, i oni su bili uglavnom na tom, da kažemo, platoničarskoj crti. Neki od njih su verovali u urođene ideje, u to da čovjek dolazi sa nekim urođenim saznanjima, uglavnom urođene ideje Boga, jer opet hrišćanski uticaj i dalje važe. Tako da, s jedne strane imamo te racionaliste, sa druge strane imamo empiriste koji su smatrali da čovjek nema urođenih saznanja, već svako znanje, da je jedna neispisana tabula rasa, i da zapravo čovjek dolazi do svih saznanja čistim iskustvom, čistom empirijom. I tu je bila, da kažemo, ta njihova debata, ali često se podcenjuje to koliko su oni zapravo uticali jedni na druge. Znači, oni nisu bili tako strogo insečeni na dve polovine, jer su stavili akcenat na jednu od te dve strane, ali su često u toj debati mijenjali svoje mišljenja, jako su uticali jedni na druge, jer su bili u toj konstantnoj debati tokom tih, da kažemo, 2 veka. Nakon toga velika prekretnica u filozofiji je Kant, zato što Kant nastaje, da kažemo, taj dekartovski posao, ali on otkriva to da je čovekovo celo spojašnji svet zapravo pod uticajem čovekovog saznanja, da čovekova saznajna sposobnost oblikuje spojašnji svet, to je ona razlika među fenomenalnog i nominalnog. I tu posle toga se nadovezuje ceo, da kažemo, transcendentalni idealizam, znači nadovezuju se Fichte, Schelling i na kraju Hegel. I posle toga, da kažemo, Kant je pokušao da izbaci potpuno metafiziku prvi, on je bio u fazonu da se o tom nominalnom, što se nalazi iza fenomenalnog, ne može ništa govoriti. Sad, Fichte, Schelling i Hegel, Fichte, Schelling na mala vrata, Hegel na velika vrata su se trudili da vrate tu metafiziku. I tu prike dolazimo do 20. veka, znači kraj 19. 20. vek. Prvo tu dolazi do jedne velike prekretice, to je otkriće nesvesnog, zato što prvo nesvesno se spominjali u ranijim radovima, ali da kažemo u taj mainstream da nesvesno dolazi kod prvo Schopenhauera, zatim kod Hartmana, ali to je manje, Hartman, Schopenhauer, onda dolazi Nietzsche i dolazi Freud, gde nesvesno dolazi u, da kažem, taj terapeutski
okvir, Mhm. jer sve do tada se verovalo da je svest transparentna, znači da su sadržaji čovekovog mentalnog njemu uvijek dostupni, da ih on sigurno zna, da ima povlašenu poziciju, da zna svoja mentalna stanja. S otkrićem nesvestnog to pada u vodu. Što kaže Freud, čovjek više nije gospodar u svojoj kući. Znači, ne da mu je nepoznat spoljašnji svet, nepoznat mu je čak i taj unutrašnji svet. I tu se, da kažemo, dešava jedan od velikih preokreta u filozofiji. Taj preokret u filozofiji onda ima opise, ima posledice po logiku i jezik, zato što dok se od Aristotela pa nadalje uglavnom znak smatrao da obeležava stvar jednoznačno, da ono stvar koju označava znak označava je 100%, se uklapaju međusobno. Sa otkrićem nesvesnog, jedan prema jedan, sa otkrićem nesvesnog se taj znak rascepljuje na označeno, znači taj objekat i označitelj, ono što ga označava. I taj, da kažemo, taj odnos više nikad nije 1:1, nego postaje dvosmislen, tu onda dolazi do onog proučavanja simbola, simbolizma, i tu, da kažemo, dolaze znači, do te podele u 20. veku na analitičku i kontinentalnu filozofiju. Sad, ne znam koliko bi mogli to potpuno da poistovetimo sa podelom na racionaliste, empiriste, na Platona, Aristotela, jer i kod jednih i kod drugih ima tendencije i ka jednom i kod drugom. Generalno analitičari jesu empiristički nastrojeni, ali sa druge strane, mada su empiristički nastrojeni, oni se opet pozivaju uglavnom na logiku, na matematiku, uglavnom smatraju da je to nešto, neki su čak potpuni realisti koji veruju da logika i matematika, matematički entiteti univerzalno postoje realno, što onda opet se vraćamo u platonizam i metafiziku, zato ta podela nije apsolutna na empiriju i na racionalizam, na metafiziku i na čulno. To je, na primjer, kod analitičkih. Sa druge strane imamo kontinentalne koji jesu, za razliku od analitičara koji odbijaju da se bave metafizikom, kontinentalci nastavaju da se bave metafizikom, ali sa druge strane oni stavljaju opet akcenat i oni na neki svoj način na čula kroz onu fenomenologiju, da mi uvijek krećemo naše proučavanje od fenomena, od onoga što opažamo. Tako da ta podela ne može potpuno se poistoveti sa ovim ranijim podelama. Ta podela se uglavnom najviše bavi predmetom koji se proučava i načinom izražavanja. Sa jedne strane imamo analitičare koji potpuno odbacuju znači, svako metafizičko ispitivanje, čak i svako etičko ispitivanje, svako estetičko ispitivanje, to nisu više sfere filozofije. Sfere filozofije je samo ono što može ili neposredno čulno naučno da se opazi, empirijski potpuno, ako bilo bi poželjno da može da se izmeri takođe, sa jedne strane. I sa druge strane, ono čime se filozofija bavi je analiza jezika i logička analiza, znači analiza nekih de facto prisutnih stvari i to je znači njihov predmet bavljenja i zbog toga je sam njihov jezik je priča onako suvoparan i egzaktan, znači svaditi se na matematičke formule, na logičke formule, na onako logičko dokazivanje premisa, zaključak. To je sa jedne strane. Sa druge strane, kontinentalna filozofija ima mnogo širi opseg bavljenja, oni se i dalje bavi metafizikom, bavi se etikom, mislim jedni i drugi se bavi etikom, ali da kažem bavi se na drugačiji način, bavi se estetikom, ima širi opseg bavljenja i ima drugačiji jezik. Oni, pošto da kažemo, ne jure tu egzaktost da budu nalik naukama, kao što radi analitička filozofija, oni zapravo, što je loše, idu dosta hegelovskom crtom, ugledajući se na Hegela smatraju da što je neki filozof nerazgovetniji, to je bolji, tako da ponekad se i namerno trude da zakomplikuju, što onda dolaze u sukob sa analitičkom filozofijom i po načinu izražavanja i po načinu predmeta istraživanja. Znači, oko toga je cela ta podela. Sad, ono što je bitno je da ta podela u svetu više nije toliko jaka. U svetu uglavnom je manje više prevaziđena i uglavnom se gledaju neke kompromise, neki načini da se spoji analitička i kontinentalna filozofija danas. Da, ti si onako baš to protačao kroz sve to zanimljivo na brzinu i onako dosta stručnije nego što bih ja to ikada mogao, pa mi se pojavilo jedan veliki broj podpitanja i pitanja koje bi ti postavio. Sam si rekao, konkretno što si rekao vezano za tu samo razliku i podelu koja postoji danas, znači na to analitičku i kontinentalnu filozofiju, nekako to moje laičko shvatanje je bilo da
postoji ta određena oslanjanje na tu neku prethodnu tradiciju i ona kao opet način razmišljanja i filozofije i misli i onako kao opet ono kao što smo spomenuli već Sokrata, Platona i Aristotela, opet tu možemo da li možemo tu da svedemo tu na tu neku tezu da dosta toga zavisi od same škole, ono kao, znači u smislu naslednom smislu, znači da li mi onda ono, ako je meni učitelj bio pripadnik kontinentalne filozofije ili analitičke, najverovatnije ću ja biti tu negde i da opet kao branit ću tu tradiciju, razvijat ću tu tradiciju i taj nit misli i stil filozofije. To je jedno pitanje koje bih ovako želeo da ti postavim. Drugo pitanje je baš što si spomenuo Hegelovski način govore, analize i predstavljanja misli, nekako tu kao opet za laika i za brojne druge laike, mislim da kod nas postoji onako kao određena, posvetili smo i tome pažnje u prošlom razgovoru, ali određeni doza distance velike između filozofa i onih koji se bave filozofijom i nas laika. Ja mislim da prvenstveno zbog toga, zato što se sama diskusija, sam govor se toliko čini komplikovanim i nerazgovetnim i nerazumljivim i nepristupačnim nama, gde opet kao što si sam rekao, da se sami filozofi trude da stvari predstave sve komplikovanije da bi možda kao izgledali upečatljivije i uverljivije, pa te neke ta dva neka pitanja, u suštini ako bi mogo da se ostaneš samo još malo detaljnije na to. Naravno. Pa prvo pitanje, znači, oko toga odnos učitelj i učenik, da, donekle se slažem sa tom, znači, velike su šanse ako je učitelj bio kontinentalac ili analitičar, da i učenik bude kontinentalac ili analitičar, ali ono što bi ja mislio, glavno kod filozofija je dosta izraz osobina filozofije, izraz psihike filozofa. Svaki filozof ima neke lične preferencije ka jednom ili drugom načinu izražavanja, ka jednoj ili drugoj temi i uglavnom njegova filozofija je izraz njegove ličnosti. Sad nekim ljudima više prija kontinentalni pristup, nekim ljudima više prija analitički pristup, to je mislim glavno. Ima i taj uticaj učitelj i učenik, opet to ne mora da bude 100% tako, ima dosta i slučajeva, čak i ono gde su učenici nekada iz inata prema učitelju prelazili na suprotni tabor, tako da i to se dešava. Ali da, ima uticaja, znači to učitelj učenik. To je prvo pitanje i na drugo pitanje da ti odgovorim na ovo oko laika i filozofa, da, to je veliki problem i tu se vraćam zapravo na onu priču sa početka. Vraćam se na to priču o praktičnoj filozofiji. Stvarno u tome što se filozofija jako zatvorila, mislim, bila je tako da kažemo, evo, opet kratka istorija. Znači, filozofija je bila u narodu, u javnosti, u antici. Bila je opšte pristupačna. Zatim osnivaju se te škole, ali te škole su uglavnom dostupne ljudima sa strane, svako može da se učlani, da istražuje. Obično, neka znanja se prenose samo u školi, ne prenose se u javnost, ali baš te škole svakom dostupne. Onda dolazi hrišćanstvo. Filozofija biva jako zatvorena u te manastire i u teološke krugove. To je prvi trenutak kada se, da kažemo, cepa od javnosti. I da se izoluje u suštini. Da, izoluje se. Onda se, da kažemo, na neki način vraća u 17. veku. Filozofi uglavnom služe kao učitelji, ali služe samo učitelji kao bogatijem sloju ljudi, znači vladarima, plemstvu i slično, kao lični učitelji, tako da te više slojevi društva bivaju, da kažemo, filozofski edukovani. I onda dolazi taj problem, slučajno ili ne, baš tamo u vreme Kanta ili Hegela, da se nakon što više edukacija i obrazovanja nije više na tom ličnom nivou sa ličnim učiteljima, već se otvaraju univerzitete, škole i slično, filozofija prelazi na škole i univerzitete. I tu se diskurs filozofski jako menja. Tu, znači, kreće to uvođenje gomile terminologije, uglavnom da se filozofi samo međusobno razumeju, cilj je da kažemo filozof piše za filozofa, ne za drugu javnost, za raspravu. I tako stanje je i danas, znači uglavnom što je loše, prilično je zatvoreno u te akademske krugove, ali opet ima postreka sa nekih strana
koje žele da se filozofija vrati u javnost. Evo, ja bih baš izdvojio bar za Beograd, da kažemo, ko se u Beogradu, ako ima zainteresovanih slušalaca koji bi taj da se bave, a opet ne mogu da posvete pola života univerzitetskom učenju filozofije. Dobri načini su, znači, otprilike, opet spomenuo sam Institut za pređu humanistiku, tu je ta filoterapija koja je jedno način opet su poznano sa filozofijom. Takođe, pravičnu filozofiju se praktikuju dva udruženja u Beogradu. Filozofski ogledi koji se bave isto vraćanjem filozofije u međunarod, znači koju vodi Tatjana Petrović-Mirković, to je Tanja Petrović-Mirković, i sa jedne strane, i sa druge strane imamo filozofske vrtove koje vodi Nada Blagović, i jedno i drugo, znači imaju, da kažemo, tribine na mesečnom nivou. U filozofske ogledi imaju tribine u galeriji 73 jedno mesečno, a filozofski ogledi imaju u domu omladine isto jedno mesečno i jednom, ja mislim, ili na nedelju ili na 2 nedelje, kako kad, imaju u radionice u studentskom gradu, tamo u Domu kulture Studentski grad. Tako da mislim, to ćemo vjerojatno ostaviti linkove ljudima naravno. U descriptionu ko je zainteresovano i baš, znači, to ideja i cilj, upravo to vraćanje filozofije u javnost među, da kažemo, laike, što je ključno za ovu priču. Znači, postoje inicijative da se filozofija vrati među ljude. To je super. U principu, da, dobro, kao što smo već ranije rekli, okačit ćemo sve u opisu videa, u descriptionu, bit će svi linkovi i smernice ka svim praktičnim savetima i uputstvima. A ono što sam teo da kažem, pa da, nekako ta cela distanca koja se stvorila između i ta izolacija, znači samih filozofa i u akademske te krugove gde su se zatvorili ono kao u anglofonskim zemljama se to kaže Ivory Coast, znači obala od slonovače, ne obala, nego kula od slonovače. Ivory Tower. Da, Ivory Tower, da, to. Da, Ivory Tower, da, to. Znači, jednostavno postoji ta neka ogromna distanca između laika i ono kao ljudi koji pišu opet za sebi, za filozofiju, i onda se to nekako stvara ta fama i distanca i nekako kao da ne postoji most, mada danas opet sa društvenim mrežama mnogo je lakše to onako spojiti i pristupačnije, da na svako ima smartfon, da na svako može da pristupi tome, ali tu opet postoje ti problemi gde opet postoje različite tumačenja, kao što znamo, znači postoji ta opcija da se možeš da tumačiš nekoga na jedan ili na drugi način opet i tako dalje, tako da, ali ovaj podcast je neki pokušaj da se doprinese to neko diskursu, da se to dijalogu, da pokušaj da informišemo ljude, pa vidjet ćemo kako će to proći. Što se mene tiče, voleo bih da se osvrnemo i na same, prošli put smo isto spomenuli na Nietzschea, Friedricha Nietzschea. Ti si rekao da je to tvoja neka kao, da ne kažem specijalnost i tvoje veliko interesovanje postoji za njega. Pa bih onako pažnju posvetio njemu, pa da li bi mogli da kažeš ko je bio Friedrich Nietzsche, zašto je on bitan, nešto da nam kažeš o njegovim konceptima, njegovim idejama, znači Ubermensch, to je Superman, njegovim čuvenim aforizmima, o tome kako je on posmatra te neke antičke ideje i te opet ta božanstva, znači taj konflikt Apollon, Dionis u tu njegovim vizijama sveta i ideje i ljudi, opet čuveno pojam volja za moć, kako je to shvaćeno, kako je dosta postoji tu i miskoncepcija, to jest pogrešnih shvatanja i zašto toliko u popularnoj kulturi uopšte ljudi vide Friedricha Nietzschea kao nihilistu, kad je to, mislim, nešto protiv čega se on zalagao, pisao, borio, mislim, kao, znaš, postoji tu dosta mitova oko Nietzschea i ti si ga već spomenuo jednom
i zašto ga vidiš uopšte kao tako bitnu osobu i nešto više nam kaži slobodno o njemu. Ok. Pa da počnemo, znači Friedrich Nietzsche je bio zapravo, po struci nije bio filozof. Friedrich Nietzsche je bio filolog, koji je završio, on je bio filolog, da, bio je profesor, da li u 24. ili 26. godinu, uvijek zaboravim, u Bazelu filologije, ali mora ubrzo napustiti zato što ima problem s očima, nije mogu da vidi, loše vidi, mora da napusti tu poziciju. Uglavnom je putovao po svetu od lekara do lekara sa gomilom zdravstvenih problema i usput je razvio tu svoju filozofiju. Sada, zašto je ona bitna? On je primetio da, to je taj kraj 90-ih, početak 20. veka, da čovekov vera u Boga posustaje. Znači, kako se razvija nauka, tako čovekov vera u Boga posustuje i da čovjek prestaje da veruje u zapravo unapred određene svrhe. Spomenuli smo kod Aristotela one krajnje uzroke, causa finalis, to su ti unapredate svrhe. Čovjek prestaje da veruje u to. I to je dobra i loša stvar. Zašto? To je zapravo ono značenje te njegove čuvene rečenice Bog je mrtav i mi smo ga ubili. I mi smo ga ubili, mi smo ga ubili zašto? To je bio razvoj nauke. Znači čovjekova potraga za istinom je zapravo podrila korene hrišćanstva i uništila čovjeku veru u Boga. Sada, zašto je smrt Boga loša, zašto je dobra? Sad, zašto ga smatraju nihilistu? Zašto ga smatraju da tipa, on je rekao da unapred date svrhe ne postoje unapred date smisao života, ništa nema smisao, nihilizam i sad svako može da radi šta hoće ili da očajava da se ubije, ne znam šta više. Znači on je nihilista po to tumačio. Ne. On je zapravo video opasnost tog nihilizma, da više čovjek ne veruje u date stvari i što ga čini zapravo bez potpore. Nema više tlo na kome stoji. Nalazi se, on baš koristi tu metaforu, da, to je taj njegov čuveni aforistički stil. On je pisao aforizmima kao filolog i uopšte nije pisao, znači, dela uobičajene siksičkog tipa, nego je pisao u kratkim aforizmima. I on je baš ono aforizmu govori da čovjek stoji na brodu koji je na otvorenom moru. Znači, ne postoji stabilnost više, ne postoji unapred date svrhe kojima čovjek teži u vidu Boga, u vidu raja, u vidu onostranog, već zapravo čovjek je prepušten sam sebi. Sad, to je loša stvar, zato što će doći do mnogo loše stvari. On je predvideo ogromne ratove u sljedećem veku koji su i obistinili, upravo zato što čovjek više nema unapred date vrednosti, unapred date smisao. Ali sa druge strane, to je i dobra stvar. To je dobra stvar zato što čovjek više ne mora da robuje nekim unapred datim, nametnutim univerzalnim vrednostima, već može da stvori i da kreira sopstvene vrednosti. I to je ceo taj smisao njegovog Übermenscha, je zapravo cilj čoveka koji uspeva da kreira sopstvene vrednosti. I sebe da kreira. Da, i sebe, da. I da kreira i sebe i sopstvene vrednosti. Zato što Nietzsche je jedno spominje non-stop tog Übermenscha kao svoju ideal, ali retko kad spominje šta je Übermensch, retko kad opisuje njegove osobine, baš zato što ne postoje jasno određene, svako mora stvoriti sopstven vrednostni sistem, zato što više unapred date vrednosti ne stoje. I sad, u čemu je Nietzsche isto, osim toga što je to uvideo, u čemu je isto njegov značaj? On je prvi bavio se tom njegovom takozvanom genealogijom morala, zato što je primetio da moral nije univerzalan, već su postojali više morala tokom istorija čovečanstva. Njegova glavna podela su na moral gospodara i moral roba. Sad, protiv uobičajene, kažemo, miskoncepcije, Nietzsche nije zalagao ni za jednu od tih dva morala. Ja sam bio protiv morala roba, kao što se u popularnoj kulturi, ali kritikovao je moral gospodara, zato što je antički moral opet bio suviše grub, sirov i nagonski i nije imao samo refleksiju. Opet, sa druge strane, robovski moral je imao samo refleksiju, ali nije imao volju, nije imao nagu, nije imao snagu. I jedan i drugi moral zbog toga nisu valjali. Opet nešto što bi valjalo je neka sinteza koju bi ta dva morala koji bi opet Übermensch bio telotvorenje, takva sinteza. Inače, njegov, da kažemo, ta značaj je upravo ta genealogija morala, što je on otkrio da su zapravo moral je izraz čovjekovih nagona, čovjekovih osobina. Moralne vrednosti nisu nešto što je unaprijed dato realno što postoji u svetu, kao što je bilo kod Platona ili kao što je bilo u hrišćanstvu, dato od Boga, što je bilo ono uzimano ad acta od gotovo svih filozofa do 19. veka pod utjecajem hrišćanstva, nisu baš smeli da govore o tome da ne postoji unaprijed date vrednosti od Boga i slično.
Ne, on je prvi doveo, da kažemo, moralne vrednosti kao date u pitanje, nego tvrdi da su moralne vrednosti izraz čovjekovih osobina, čovjekovih nagona, čovjekovih potreba. To je danas u jednoj grani filozofije koja se zove metaetika. Metaetika je zapravo znači ono koja se bavi etičkim sudovima kao takvim. Ne govori o tome što čovjek treba da radi, ne donosi etičke sudove, nego raspravlja o samom statusu etičkih sudova. Upravo se u tome radi. Glavna podela je na taj realizam koji tvrde da etičke vrednosti, etički sudovi postoje po sebi negde u svetu ili u onostranom. I oni koji, s druge strane, ekspresionizam koji tvrdi da su etičke vrednosti izraz čovekovih nagona i osobina. Znači, Nietzsche bi mogao smatrati od prvih ekspresionista. Pre Nietzsche je bio Spinoza, ali neću o šijem sad pričao, ali da kažemo, postojala ta ekspresionistička crta i pre, ali Nietzsche je, da kažemo, prvi to onako uveo baš u mainstream ad acte, ono, rekao glasno i jasno, u čemu je tu problem. I tu je opet Nietzsche taj značaj, on je dao taj značaj na psihologiji, na nesvesnom. Ono što je posle, da kažemo, Freud na neki način nastavio, ali u psihološkom, u terapeutskom okruženju. Nietzsche je zapravo dao, pored Schopenhauera, njegovog opet učitelja, je dao neke korene toga, da je poreklo svih čovjekovih dostignuća zapravo u nesvesnom, u njegovih nagonima. I tu se opet vrzma ta priča oko dionizijskog i apolonijskog što sam je pitao. Dionizijsko zapravo predstavlja taj nesvesni, mračni deo čovjekove prirode, a apolonijski princip predstavlja taj svesni, svetli nivo, da kažemo, uzvišen deo čovjekove prirode i ona ima tu teoriju tragedije, da se ta dva nivoa čovjeka zapravo spajaju u tragediji. I zbog čega isto volio antiku, on je davao akcenat na antici zapravo predsokratovaca. Zato što je primetio da su ovi predsokratovci zapravo više stavili akcenat na tom nagoskom, na tom nesvesnom, to što je bilo potisnuto tokom istorije zapadne filozofije, a da je to postalo nakon Sokrata, on je kritikovao Sokrata upravo zbog ono što sam ja rekao da je bio značaj Sokrata, što je doneo samosvest u filozofiju. To je Nietzsche kritikovao kao loše. I to je to prika. Da, u principu i to što spomenuo, znači omiljeni mu je Heraklit mu je bio iz pred Sokratovaca. Heraklit mu je bio omiljeni i da, u principu ti sumirao, toliko toga ima da se kaže o Nietzscheu i voleo bi samo da se osvrnemo tu da je što sam želeo još da kažem, da, tako je govorio Zaratustra, njegovo delo, da je on pričao o čemu je pričao tu. Ajde da ne bude da ja to... Zašto je uopšte uzeo Zaratustru kao svog lika i zašto je to bilo? Ok, zašto Zaratustra? Tako je govorio Zaratustra je zapravo jedno jako specifično delo u istoriji filozofije, zato što je jako metaforično pisano. Pisano je po uzoru naprimjer na Bibliju, znači jako je pisano, puno je simbola i nikako ne je preporučio nekom ko hoće da se bavi Nietzscheom da prvo uzme Zaratustru. Zaratustra se čita na kraju, ja sad je to njegova glavna knjiga da je svoje osnovne principe filozofije u njoj, da kažem, izložio, ali izložio na takav način da nekom ko čita sa strane ništa to neće biti jasno. Za početak bih preporučio da čita nekom početniku, evo, uglavnom, Genealogija morala, jako je jasno pisana, i ona je jedna redka koja je pisana na tom eseističkom stilu, nije toliko aforističkom, više eseističkom, kao kratke male esejčiće od po stranu 2. Sada, zašto Zaratustra? Zato što Zaratustra je prvi istorijski Zaratustra, istorijski lik Zaratustra, znači on je bio persijski prorok Zoroastrizma i on je zapravo prvi uveo tu u istoriji, mislim da nije baš prvi, ali se smatra jedno prvi koji je uveo tu podelu sveta na dobro i zlo. Manihijsko dobro i zlo. Da, manihijsko dobro i zlo, da. Ali Nietzsche koji hoće da prevaziđe takav moral koji jasno deli svet na dobro i zlo, po njegovom mišljenju jedina pravda bi bila da prorok te nove filozofije opet bude Zaratustra koji je zapravo shvatio svoje greške i sad donosi novu filozofiju. Do toga je opet prorok koga Nietzsche bira kao svog lika, kao svoj književni izraz, svoju književnu personu uzima Zaratustru. I tu on izlaže osnove svoje filozofije i glavna dva principa koje on tu izlaže, koje tu spominje, su Übermensch, koga sam objasnio šta je, i njegovo glavno učenje, ono što on naziva svojom najtežom mišlju,
a to je večno vraćanje istog. Aha, ok, zanimljivo. I voleo bi još, kad je Niče u pitanju, kad smo na temi Ničea, njegove metamorfoze i 3 pojma Kamila, Lav i Dete. Ako možeš nešto o tome da nam kažeš. Mogu. Znači, po njegovom je Zaratustra, Duber Meša vodi zapravo 3 faze čovjeka koje mora da prođe. Jedno je, sad, među filozofima se vodi i danas debata šta koja od ta 3 figure predstavlja, ja mogu da kažem sopstveno tumačenje do koje sam došao čitajući. Slobodno, naravno. Znači, prvi stadijum je Kamila. Kamila je ona koja nosi teret, ona nosi ono što joj je dato, ona zapravo nosi te nametnute vrednosti koje su joj već date, ono što nije njeno, što je nametnuto, ona se trudi da što više nosi, ona se žrtvuje, ona je sklona asketizmu. Takva, a Kamila zapravo predstavlja ovaj moral robova, znači predstavlja to da kažemo potištenost, služenje, poštovanje onoga što mu je nametnuto. Ali u nekom trenutku se ta Kamila pretvara u lava. Lav, on koji su tu 2 figure, lava i zmaja. On se protivi zmaju koji kaže, zmaj kaže ti treba, lav odgovara ja hoću. Zmaj koji govori ti treba je upravo opet predstavlja taj moral koji je nametnut, taj istoriju običaja koji su čovjeku nametnuli. Ometnuli dok lav odgovara ja hoću, odnosno ja ću činiti ono što ja želim, ja odbacujem ono što mi je nametnuto. Takav lav zapravo predstavlja Ničeovog, po mišljenju Ničeovog gospodara. Ničeov gospodar je taj koji je jak, koji je nagonski, on i sam opisuje gospodara upravo upoređujući ga često sa lavom, što nema arijevske pretenzije, samo upravo hoće staviti akcenat na tu snagu, tu životinsku silu lava. I to je ta nagonska priroda gospodara. Ali problem je sa lavom zašto on ide dalje, što gospodar ne može da stvara nešto novo, ne može da stvori nove vrednosti, može samo da odbaci staro i da prati neke opet nametnute vrednosti koje su izraz njega samog, ali ne može da stvori sopstvene vrednosti. I tu dolazimo do 3. figure kod Ničeve metamorfoze. To je zapravo figura deteta. Dete koje može da zaboravi prethodne vrednosti, ima samo zaborav i može da stvori nove vrednosti. Sad, sama figura deteta je zapravo stvorena pod uticajem romantizma. Zato što romantizam je stavio akcent na taj kult deteta kao čistost, nevinost, početak iz početka. To je jedan posebno uticaj na Ničea, mora se vidi Schillerov uticaj na Ničea, te figure deteta. I baš zato što je, po mišljenju što je Schiller uticaj i sve romantizam, ta figura deteta zapravo predstavlja umetnika. Zato što je umetnik taj koji je sposoban da stvori nove vrednosti, koji je stvaralac. I tu on govori o tom Ničeovom takozvanom velikom stilu. Kao što smo imali u umetnosti klasicizma, znači antike i po uzoru na antiku posle u samom sledu klasicizma, da imamo taj stvaranje po spregama, imamo stroge aršine umetničko stvaranje, ali opet umetnik među tim strogim aršinima može da ispolji svoju autentičnost, nešto novo donese. Tako Niče misli da čovek, mada de facto ne može da tako lako odbaci moralne zakone koji su mu nametnuti s polja, on i dalje ograđen takvim moralnim zakonima može da ispolji svoj karakter, da stvori sebe. I opet, zbog čega isto veliki stil igra ulogu oko Ničea, kao što je umetničko delo po tim antičkim kriterijumima umetnosti, umetničko delo koje je lepo i ono koje je harmonično stvoreno iz različitih celina. Koja, znači, mada ima gomilu različitih celina, ona stvara jednu harmonično jedinstvo. Na sličan način Ničeov čovek mora da ima što više različitih jakih nagona, ali ti nagoni ne smiju da ga teraju na suprotne strane, već moraju biti u harmoniji pod jednim jakim vladajućim nagonom. To je ta ideja boje za moć i tu je ta ideja umetnosti. I tu se opet vraćamo, ja bih rekao, u taj terapeutski okvir psihologije i nagona. Pa da, u principu to je to što sam želeo da čujem, znači na to, jer jako je bio ono, čekaj, on je i
ne mogu sad setim, ali rano je umro i oboleo od sifilisa i nije baš imao sreće sa zdravljem u životu. Ceo život imao problema. Sad, to sa sifilisom danas prilično zapravo imao neka svedočanstva koja idu kontra. Da nije u pitanju sifilis, da, nego je u pitanju, sad ne mogu svim tačne dijagnoze, neki oblik paralize je u pitanju, koju je zapravo nasledio genetski od oca. Njegov otac je umro od slične bolesti mozga, tako da je verovatno predispozicija za takvu bolest se zapravo nasledio od oca. Uopšte nije sifilis u pitanju. Da, nije to nešto što sam želeo da se fokusiram toliko na sam sifilis, ali u principu želeo sam da kažem da je bio prilično kreativan i onako plodan autor i mislilac, iako nije bio filozof, već je bio filolog, on je zapravo oblikovao svojim delima, da ne kažem oblikovao umove, ali oblikovao generacije mislioca i spomenuo si sam nešto od toga, pa bih hvalio samo da možda demistifikujemo nešto što tu već postoji u popularnoj kulturi što se tiče Ničea. Koliko ja sad sam razumeo i koliko znam, njegova sestra je uzela njegova dela i pružila preradom ili kako već njegovih dela, pružila podršku nacističkoj partiji, nacionalno-socijalističkoj partiji Nemačke. Pa bi ukoliko tu samo bih hvalio tu da kažem, znači da nije Niče taj koji je bio ono kao otac tog zla i tih misli, jer to nije bilo u njegovoj srži, u njegovim pisanjima, u njegovim idejama nije postojalo tako zlo, već i njegova sestra koja je bila simpatizer nacističke partije, pa kaži malo više u principu čisto da kažemo, jer je bitno onako reći. Znači, Niče nije zapravo bio antisemita, kao što se optužuje, zbog toga što su koristili nacisti. Problem sa Ničevom i antisemitizmom je bio dvostran. On je bio sam protiv antisemitizma, ali sa druge strane u mladosti, u prvoj fazi svog stvaralaštva je bio blizak sa Wagnerom, koji jeste bio antisemita. I oni su se među ostalog zapravo i posvađali oko tog antisemitizma, oko Wagnerovog pred kraj života što se okrenuo hrišćanstvu i odbacio one paganske nemačke korenove koje Niče prste Nibelunga i slično. A on pri kraju života se Schopenhauer pri kraju života se Wagner okreće hrišćanstvu. I opet, antisemitizam je drugi razlog i treći neki privatni, koji su manje bitni. Znači, to je sa jedne strane uticaj antisemitske, sa druge strane njegova sestra je bila baš poznata antisemitovka, je također učestvovala u tom Wagnerovom krugu i nakon što je Niče napustio u mladosti još i udala se za jednog od poznatijih, mislim, nacističke oficire u srednjem tačku imena. I on se često čak i raspravio, postojače pisma, dokumenta da on kritikuje, govori baš da mu je muka od toga kako se izaziva mu osjećaj mučnine kad čuje kako nacisti, tada antisemiti, nacizam nije još bio imenovan tako, tadašnji antisemiti koriste Zaratustru, uzimaju Zaratustru u svoja usta, kako govori. Znači, baš onako kritično se osvrće na to. Ali problem u tome je što nakon njegove smrti, to je nakon njegovog ludila toga, nakon što ga je sestra počinje da brine o njemu, ko sestra je umro posle neke, ja mislim, 3-4, ne, jače, oko 10 godina je bio bolestan, znači bez svesti. I tako nešto, gde sam čuo 10 ili 11 godina. Kad se desilo sa onim konjem, kad je video konja onog na... Od 88. do 912. Tako nešto, jel? I onda... I problem je, znači, njegova sestra, Niče je mnogo pisao i objavio je u obliku svojih knjiga samo malecni deo toga. Nakon njegove smrti se objavio 2 knjige koje jesu zapravo njegove, mislim, u koje nisu dirane, tako kažemo, samo su objavljene. To je bio Antihrist i njegova, da kažemo, filozofska autobiografija Ecce Homo. Znači, Antihrist je bio zamišljam samo kao prvo poglavlje jednog većeg njegovog dela koje je trebalo da se zove Voja za moć, samo prvi deo tog dela je trebalo da bude Antihrist. I izgleda kao pojedinačna knjiga jer on je samo bio završen i tu ona nije ništa dirala sestra. Sad problem sa ono što jeste dirala je sama ta knjiga Voja za moć. Voja za moć kao knjiga Ničeva zapravo ne postoji. Ma koliko ljudi tvrdi kao da je to njegov najpoznatiji deo. Ne, Voja za moć je zapravo samo skup njegovih beležaka.
Znači imamo u stvari u tome da je Nietzsche napisao oko 40 svezaka postoji njegovih beležaka, njegovih misli koje je ovako nabacivo, od čega je objavio samo mali deo koji je konstantno prepravio, premišljio i slično. Trenutno Stanford, na nemačkom postoji sve to skupljeno, izdato je još tamo negde 70-ih godina, sad konačno na engleskom od 90-ih i da traje taj projekat prevođenja, treba još par tih knjiga da prevedu, tih baš beležaka, a njegova sestra je, znači, uzela ti 40 svezaka, uglavnom ove poslednje, da kažemo poslednjih 10 iz tog poznog Nietzscheovog stvaralaštva je uzela i skasapila, znači van svakog konteksta je vadila te beleške, spajala kako je njoj dunulo i slično. Da, tako da bi izgledalo kao da ima nagoveštaja da on podržava neku ideologiju koja je rasistička, koja nije mogla naći za antisemitska, ne postoji zapravo ništa što je konično antisemitsko, ali može da se stavi, mogu da se spoji sa rasizmom, zato što je Nietzsche sam smatrao, s obzirom da se kada bavio nagonima, smatrao je da ti nagoni odgovaraju fiziološkim osobinama čoveka, da se fiziološke osobine čoveka menjaju mešanjem različitih rasa ljudi, da kažemo, ali sa druge strane on nije bio nacist u smislu da je bio za čistu rasu, ne, on je baš bio za mešanje rasa, zato što je smatrao da što se više rasa mešaju, to će se više različitih nagona pomešati i bit će ljudi sa više nagona, što njegov veliki stil dobro je da čovjek ima što više nagona. On je zapravo bio za to kulturološko mešanje rasa i bio je to deo te ideologije njegove je bio velika Evropa bez granica, da su svi evropski narodi jedno. Znači, što je poprilično drugačije od nacističkih ideja, čiste rase, ali zahvaljujući tim njegovim pričama o uzgajanju, mešanju rasa i tome, je moglo da se izvuče iz konteksta par takvih izjava da se on učini rasistom. To je u principu zločin koji je počinio njegova sestra, kada to tako posmatramo, tako da, mislim, ja lično, sa Nietzscheom sam se susretao uglavnom kroz, da ne kažem preko druge ruke, jel, što kroz tumačenja, što kroz, što ne znam, likove u filmovima, serijama, knjigama, gde god koji pričaju o njemu, koji ga citiraju, koji ga tumače, tako da sam ne znam da sam čitao sam online što sam naletao na delove tekstova ili pasuse ili šta sve ne, nisam sam posvetio veliku pažnju, osim što sam tako usput pokupio o njemu svašta nešto, ali vidim da je prilično upečatljiva figura i neko koji je ostavio velikog traga u evropskoj filozofiji, svetskoj filozofiji i nekako hteo sam samo da razjasnimo neke te pojmove i neke te ideje koje su veoma bitne za njega i mislim da smo to i uradili. Naravno, mogli bismo, ja mislim, 10 sati bar još samo o njemu da pričamo i da idemo u dubine svake ideje, svake rečenice, svake knjige koje je napisao i da to razlažemo, što ćemo možda učiniti nekom drugom prilikom. Hteo sam samo da se osvrnemo, što, mislim, definitivno ćemo to i uraditi, samo što ograničeni smo vremenski, imali smo tih nekih tehničkih problema, pa bih voleo da se nekako osvrnemo na još jednog mislioca, spominjali smo ga u nekoj te komunikaciji, pa i rekli smo da li se kaže Søren Kierkegaard ili je Soren Kierkegaard, na engleskom je Soren Kierkegaard, sad ne znamo na danskom kako se tačno kaže, pa koliko ja razumem onako laički, njega smatraju ocem egzistencijalizma, onako, i veoma je zanimljiv i opet veoma plodan i uspešan kreator i neko koji je pisac i mislioc, pa onako nekako koliko možemo malo da kažemo o njemu, pa ćemo možda neki drugi put malo detaljnije, čisto da damo neki teaser, ako si raspoložen. Jesam, naravno. Ovako, kod Kierkegaarda je bitno, znači on smatra se jedno od 3, da kažemo, oca, zapravo praoca egzistencijalizma. Jedan je stariji, to je Pascal, zato što Pascal je bio, bolje se reći, grubo Descartov savremenik,
dok je Descartes stavio akcenat na razum, a Pascal je stavio akcenat na veru. Zato je, on se smatra prvim inicialistom, jer je on prvi smatrao da je čovek bačen u svet bez neke određene date suštine. Sad njegovi, da kažemo, naslednici, odnosno druga dva po tom pitanju praoca egzistencijalizma su zapravo Nietzsche, o kome su govorili, i Kierkegaard, koji se smatra glavnim jer on zapravo najbliži savremenom egzistencijalizmu. Sada Kierkegaard, ono što bi moglo najbitnije za njega da se kaže, znači on je bio poprilično religiozan, on je bio jako religiozan mislilac, spada u takozvani religiozni egzistencijalizam. Možemo razlikovati religiozni egzistencijalizam, znači mislioci koji veruju u Boga. To bi bili, na primjer, Kierkegaard i Max Scheler sa jedne strane, i sa druge strane ateistički egzistencijalizam. U ateistički egzistencijalizam bi spadali, na primjer, Martin Heidegger i Sartre. Jean-Paul Sartre. Sad, za Kierkegaarda. Za Kierkegaarda bi bilo najzanimljivije da kažemo da on razlikuje tri vrste, tri faze opet, evo opet imamo tri faze čovjekovog razvoja. Kao svaki egzistencijalist on smatra da čovjek nema unapred datu suštinu, nema unapred datu esenciju, već je zapravo njegovo postojanje dolazi prije njegove esencije, što ide kontra celom hrišćanskoj priči ili čak racionalističkoj, toj platonističkoj priči koji tvrde da čovjek ima pre svega esenciju u vidu razuma, pa onda sopstveno postojanje. Ne, po mišljenju ovih egzistencijalističkih autora, prvo dolazi postojanje, pa čovjek kroz svoje postojanje sam ostvaruje neku svoju esenciju, neku svoju suštinu. Da bi čovjek ostvario svoju suštinu, kod Kierkegaarda možemo razlikovati znači tri faze njegovog razvoja. Prva faza njegovog razvoja je takozvani estetička faza. To je faza da čovjek je suočen sa bezbroj mogućnosti, sa tom da živi u bezbroj neostvarenih mogućnosti, on sam se non stop juri za nekim mogućnostima, da ništa ne propusti, da ništa mu ne promakne, zato taj fazu estetičku Kierkegaard vezuje za mladost, za mladičko doba, i on smatra, znači, to je taka faza koju obeležavaju uglavnom telesno zadovoljstvo, znači hrana, piće, seks, to je ono što je glavno u toj fazi čovjekovog razvoja. Sada, posle nekog trenutka čovjeku zapravo postane dosadno da juri takvih bezbroj zadovoljstava koje nemaju nikakvu dubinu i on pravi tu veliku odluku da izabere jednu mogućnost od tih bezbroj mogućnosti. On to naziva egzistencijalnim skokom, znači nije to postepen razvoj, nego čovjek odjednom skače na taj sledeći leap of faith. Ovo prvi nivo nije leap of faith, ovo bi bio leap of duty, na primjer, prvi skok, gde se on obavezuje na jednu mogućnost, na jednu dužnost, i tu on koristi baš egzemplar braka. Ako je ovo bio jurenje za bezbroj partnera i slično, onda se obavezujemo prema jednoj osobi, prema jednoj vrednosti. I tu je, znači, čovjek postaje... To on opet nije uradio, izvim. To on opet nije uradio što je odbio da uradi. Jeste, smatruje sebe da nije spreman za tako nešto. A sa druge strane, on je bio bliže ovom trećem stadijumu o kome ćemo pričati. Znači, drugi stadijum je taj etički. Čovjek živi u tom formalnom društvenom sistemu, ostvarujući svoje obaveze, ostvarujući svoje moralne dužnosti. To je jako pod uticajem Kanta i njegovog kategoričkog imperativa, znači čist formalitet, čista uniformnost. Ali posle nekog vremena čovjeku zapravo i to postaje dosadno, jer je to gomila forme bez sadržine. Čovjek osjeća prazninu svega toga i tada čini taj treći skok. Drugi skok u treću fazu, to je taj leap of faith, skok u veru, gde čovjek zapravo otkriva svoju naddužnost koja prevazilaži te moralne dužnosti, a to je dužnost prema Bogu. Njegova vera prema Bogu. Sad, kako shvata Kierkegaard Boga? Znači, Kierkegaard je protiv organizovane religije, on je jako kritiskovo katolicizam, protestantizam tog doba. On je smatrao da je ono sa Bogom mora bude jedan prema jedan, čovjek Bog. I da je ta dužnost čovjeka, zapravo ta dužnost odnos 1:1. I on uzima on je to shvatao kao odnos sa ličnim Bogom, koliko ja to shvatam. Znači, 1:1 to, da. Upravo tako. I sad možemo spomenuti neke egzemplare za svoje faze. Znači, za fazu estetičkog čovjeka imamo dve faze. Dva primjera. Prvi egzemplar je Don Juan, znači onaj koji juri za, da kažemo, seksualnim uživanjima, i drugi je zapravo Faust, zato što Faust juri za tim znanjem, za tom gomilom
demonskom mogućnošću. Znači, to je estetska faza. Druga faza ima primjer Agamemnona koji mora da žrtvuje svoju čerku radi svoga morala, radi svoga naroda. Znači, to je primjer za etički stadijum. I treći stadijum je primjer najbitnije Avram. Avram mora da žrtvuje svoga sina radi Boga, radi svoje dužnosti prema Bogu. Sam moral na takvo žrtvovanje svoga sopstvenog sina gleda apsolutno nepovoljno, gleda kao nešto sramno i nešto užasno. Znači, to je kontra moralnih propisa, ali dužnost, po Kierkegaardovom mišljenju, dužnost prema Bogu zapravo prevazilazi ove dužnosti prema moralu. On tu pravi taj leap of faith, taj skok vere, gde jednostavno moraš, gde on kaže da moraš da poveruješ i moraš to da uradiš, jer je to potrebno, kao, da bi premostio to jednostavno, da bi našao sebi smisao i to je to. Upravo tako. Da, znači ono da, u principu, zanimljivo, sam egzistencijalizam i egzistencijalisti su ono nešto što sa čime smo se svi susreli ono u toku školovanja i tako dalje. Definitivno imamo još mnogo tema o čemu bi mogli da pričamo, ali nažalost približili smo se samom kraju podcasta i kao što već rekao, imali smo ti neki tehničkih problema, pa se sve malo zakomplikovalo, ali mislim da će to na kraju se ispasti dobro. U principu ne bih hteo da te uskratim za odjavu. Ako imaš nešto što bih još želeo da kažeš, pre nego što se ja odjavim epizodu, slobodno reci, navedi gde te ljudi mogu naći, kontaktirati, ne znam da li imaš Instagram, društvene mreže i tako dalje, opet institucije koje mogu kontaktirati. Naravno, sve ćemo dati u opisu videa i u principu izvoli. Ok. Pa samo mi se opet osvrnuo, znači na kraju, s obzirom da je u pitanju opet laički rečeno, na koji način se možemo raditi filozofiju u javnost i organizacije koje se time bave, kojima sam ja, znači u svima njima možete kontaktirati mene, možete me kontaktirati i lično, ostavit ću svoj mail i Instagram, a možete me naći kao čestog predavača u ovim organizacijama. Znači, kao što filoterapeut sam u Institutu za praktičnu humanistiku, tu često radimo radimo razne i online i uživo filokafe i online seminare, to isto možete naći kao učesnika. Onda isto možete me naći u filozofskim ogledima, to je ta stranica na Fejsu, gde takođe često ili prisustvujem predavanjima u galeriji ili često sam jedan od predavača opet na online tribinama koje organizujemo. I treće mesto koje možete naći su Filozofske vrtovi, opet još jedna organizacija koja se bavi povratkom filozofije među ljude. I tu su predavanje, kao što sam rekao, jednom mesečno u Domu omladine ili u jednom ili dve nedelje, ostavit ću opet gde možete da se informišete u komentaru u ovome studentskom centru, u kulturnom centru studentskog rada. I četvrto i posljednje mesto možete me naći u Institutu za filozofiju i filozofiju interdisciplinarne nauke u Novom Sadu, gde sam na edukaciji za interaktivnu psihoanalizu, tako mi se tu možete angažati. I na kraju krajeva, ko je za filozofskog fakulteta, može me naći tamo gde učestvujem tako što radim na fakultetu, tako što držim vežbe iz kontinentalne filozofije u okviru istorije filozofije 4B, kod profesora Milanka Gojdarice. Ostani na vezi, molim te, ja ću sad samo odjaviti emisiju i ja i ti se naravno čujemo još malo kasnije čisto da sumiram utiske. Dragi gledalci, slušalci, nažalost ovo je kraj još jedne epizode podcasta Laički rečeno. Moj gost je bio Aleksandar Prica, filoterapeut, filozof, doktorant na Filozofskom fakultetu. Ja sam Miloš Stevanović. Ukoliko vam se ovaj sadržaj dopada, molim vas lajkujte, šerujte, subscribeujte se, kliknite na ono zvonce kako biste dobijali notifikacije o ovakvom i sličnom sadržaju. I to bi bilo to. Ukratko, ćao.